Good morning parlok ngai ku blai pi we bro sai sen pat hakni ka blog channel ko chonga ke medaga sini open pi ko chinya kai step ko chonga tentang ngayat men step tentang ngayat menit no को भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम बलंडर हो गया ngayat men step janit dei menit no tentang ngayat janit tentang ngayat step ke medaga sini ya pen pi kalau siap tu ngambil pen re bang ngayat kai men step dan menit Andai minta sini ya pen pi mah kena konten aja kan oke nah dan ini apa yang ada bukit job mereka lock aja pada minta step but minta sini oke lagi ya ya kayak step ini yang surok tu but mengusahakan pangkat taman kuat bagian apa karena ada itu sih pola lah ya malah sok selain ngalah tamannya ini kayak ini temo ru tapi gini temo deh ini ru kalau sedang bermi terbang mah dengan sa pedih banga yat na lenti dan ya sudah syamroy din mo tan ang kaya an si pedih ka si yat bak pedih lada lenti pengalaman pedih ka oke terlot yang ini benar ada bukut job mereka blok environment sini tentang lapoy ini surok ya oke Hang tay ka kala ka truk menin gaya tekuk berketika Hydra jangan sepenuhnya pindah lapoy siya tesya Jan umroy madan ini udah tempat menerang bang da Marsen Benki ma Marsen Benki la tiao si Marsen Benki la tiao tuh no ini udah dinger dulu dan apa yang joki betip dan apa yang joki bangtip ini udah tahu dinger dulu mas ya ka snap ka jong umeu jajing ni penon kamban sina telai bat ni sina star mentate la khamnyar hi la bon baya penon kam data plastik penon kam la ki une ude uran lu bat kesok jong uru kolong pang wah kumba kumno kumba bam ya untuk shana badam sok jong umeu ude uran lu mah oke ngeskuat ban pen EV tang kendiat tak kemne sure pen EV kendiat mah ni ka signboard pada ni ya ini the village sya Joai kedon rip dai kilometer sya airport lai kilometer EV ban ni yarung sejauh ban tambah kayo kamdan ramon makasih andai rung sejauh mamad banang kayo gadan mereka mereka sejauh mah sama kelawan saya sen hai tangin yarong spot kene gede kayo pengisat juan yo man laka tayau mah oke ngin ya rung spot mah kam dei ke singiau han rei gede kayo pat mah Jaka balong yêu cái đây cái yếu trong bậc cầm đây cái sinh yêu mà cái nhiều đồng support năng ní cái gì phi vậy lấy em cái đây cái yếu trong bậc cầm đây cái sinh yêu mà vậy cái thợ viên này phi so funny ha so long không đó so long setia mah keten jangi keten kasih so long setia ha abang funny mah so long setia ha
yo hagasngi bom dan yo hagasngi bom lang yo ngerung si yo an sulat sedu setai shalom mah sata shalom ngan persyang bon let setai ngan man phai no te namar ba ngong ni phi mengadai banga ya kai step mah ngasu ya sini setai ada kolong ba hey lahir pelat kakpo lahapen sitam ya lah deh amdai baterai bakta tama asu syong te kadai kita hoi amdai bang am trai kikam nga trai hi andai amdai pat kita kikam ki balong man penthaj ma kikam ki ba nga trai galong dak ba su syong tang pe kami na em kasi bom long yo ni ra kemudian kasi bom long yo kami ra để cắm kasi bom long yo đấy kami sedang thaj kayak mah ayat nadu menit telah sedang thaj hebannya perlak mah te okay kembang ang lek sedut stay mah dan dah apa stay par un phai no pet kini ke toilet mah ladies and gents constructed under Swachh Bharat mission. Tambah menjukli pat ya kane. Perbalik sedang. Uni udah tahu ding song na dan gibom tip. Tu ni udah ding song mau don sya am tu pat dan ada cerong. Okay, berapa ya? Senayang ni, tengok, dengan senayang, sedang kelak masalah, angkai, angkai step, tu lah misal surak. Kini ketika veterinary mah, ngatrai. Plin mentaro. Plin amplir. Katala takala pli. Ni setai mah. Kani nang ni setai lek sa airport. Ha de tai ka dan ka airport. Katai ka mission mah. Jong kathalek mission fadar. Hangi baru ki balang kitab lut hangi. Buat bom dan balang ru kitab hangi. Maka dia gelum jingdap umroy belum. Oke. Athat taman niat nak turuk lah hat. Wah. Tai lum ding pna mah. Tai ngan pen i fi diat. Tai mah. Okay. Umroy Health and Wellness Sub Center. Oh, kani. Betul. Kani gaya ni ama. Naka. Kani. Ngapat ngaya nang tai. Umroy Health and Wellness Sub Center. Kat bang tai pat kedai Umroy Presbyterian Higher Secondary School. Reorganized by Embos. Okay. Motto: the fear of the Lord is the beginning of wisdom. BPO Umroy via Yam. Nhiều đài lai về nạt lai doon ne dang day kejuk mo. Ribhoy district Meghalaya India. Okay.
kadang day kejuk ka pin code pin number bat kadang hap apa jangka Umiam area. Okay. Hi. On your side, step. Hey, sini. Halo. Good morning. Good morning. Morning, sir. Nghe ngawan ng name. Ngila iya. Poi hang ne hajan. Hajan jong kenika umroy Madan. Umroy Madan. Hana marba kidang yalit school. Hang tu ka Umroy Presbyterian Higher Secondary School. Mo kadang school institution takiyayan. Oh, banda cross miao kumte higipor giba mensyua. Kabumot ba kimya lan tissue kidekhar khamtam lagi kidekhar mo. But ikasiru gidan higiba ngej. Lada un cross lenti umiao na shiliang mo ki ngej ba kadan gajing ma kim tursu sakmat kim ap hadu ba kawai pat kakali kan ngiyaj sakaman kata gajing ngej mo. Ngam jingej ra kum kata namar babalai. Daka cross kami aur ngaya ben ngam ju slide re ta. Hello. Good morning. Te ngai tiki student mo village school po. Umroy Presbyterian Higher Secondary School. Te perlok. Mo. Mentang ngila ya poi Umroy Madan. Apa Umroy Madan ngarang ya lenti nang ni, mo. Te tai ru student badang yawan mo nang tai. Baik kila yar ki lupa mo. Te kani ka jinget ngam kum no ha ka jinget jongi ki khasi no ngidang yang nget big ba. Baleng yang nget big ngar ngamla bantip mo kata ka jing batai ka ba mensua ba. Lada yat umiao na siliang se siliang ka surok mlong su banyan. Hap benda ap hadu benda yat kawe pat ka kali. Mo te kata ngamla bantip mo. Balay kile gunta bat balay kinget gunta. Kadon ka Asia lendet mo. Ngamla bantip ya kata. Te perlok don na preng jong pigi batip so kaban batai bat baniat hu ha comment section na marngangam datip remo. Te ngila ya poi hang ni po main junction Umroy Madan mo. Katay hintay kadiga Madan. Madan football mo. Te kadang ni kadiga Madan ka main junction banlet siya airport. Te ngan lek khai no. Nhà nang nè mà lịch hai nào nang nè hí cái junction nè buôn bria hả lihat là apa tu thì cái này cái gì main junction nè po Umroy hai thế ngah rang lihat nak ketai kaliang bang kamsuk mah Angat na stay kaliang ba balay ban kamsuk ban yoi ba ki kalikiwan mo. Oi du ilak ki rumah tu du supply ta sekarang sat kali TM dan supply mah saya ngelayat perlu naduk nong tai nalum ngelayat poi hang ne pat wah jangan peni view tai ding mau tai kamte ra jayong ma dei i haktin chong i ong i brau chong ka lachman ong i te chalachman ong i rei nga kisin mensua langat kem katai mo mensua ka per pangadang pulis po
dari Boy College. Tak kapur setis po jan pangsin kabun ha. Ngaramut bakadai ka Lightman doon ini no. Yakin pasti sejong bakadai ka Jayong. Ini gitruk mah NL. Yang bakadai ka Jayong. Jayong dai. Jayong yang bakadai ka Jayong. Jayu. Jayu nga het ya katay nga persyang bansyat. Anda nga syat anikat hang tepi. No mlabam siya cing hang rekam day pat kato ko bangi yabam mo. Te matang pan EP Guwahati kadai kandai pau kilometer. Jorabat kadai niyo po kilometer NH 44. Ta. Hai, baik ni rola sedang senagi yang bahak-bahak. Wow. Lum ding pernah. Ding pernah kedan hang tai. Pio ini mah ngap ngan zoom. Tai hang tai. Ding pernah mah. Di tai hang tai deh ding pernah. Pelat ketum lah zoom jure. Okay. Tangin ya. Ya, ini station room. Ngan lek pai nak. Jadi kumbang kalau orang ipi meni ngan pen isu kalanti bang lek pai na mar bakaju ngawan meni. Ngalak poih ni hayau mah. Kene gede hayau bang room meni. Ngalayat pelun nanti na lum. Ngalak wan pai sini. Kene gede hayau mah. Ngalak poih ni. Ngalak poih ni dengan pen isu re bang lek. Tangkum ni ngan penkut no kene ka vlog ya kai step ka jonga ka bamenta kasngi. Kala dadan na padang jom ki badang poi thamai kene ka channel ka jonga sabha subscribe share but like. Hadu ni ka du yang happy ka video. Okay, bye bye. Love you guys from Samo Vlog. Pek kini student badang late school. Ong hi. Hi.